Angithi bona basibiza ubolamthuthu. Abolamthuthu bathi ngoba thina sadala Sunday and Sunday social people. Bashayiwe bayadeserve futhi. Kufanele ngabashawe 5. Thina Sunday sayishaya Simba Friday on Sunday we beating them 2-0. Week labaya. Ibonile game yethu. Ubonile amasapo ethu. Umntu ubonile mengena nofila kahle ukuthi ba change game bayenza uthi uprizo sibulele but it's fine. We'll correct that. On Sunday we're correcting that. Sunday is abashaya labatlabo. Yo, sewengijabule ngakhona iPirates iphumile kukefu. Ngiyakutshela. Yo, hayi at least thina sele. Into engijabulisayo ke leyo. Sinethemba phambili siyaya. Futhi awusihambela kahle phela ogama kalibizwa bayasihleka asinendaba nabo thina sizowina sizoyithatha bana sinya-star sizosithatha sinye siyabuya social 5 manje or 4 phela abantu bethu bangadlanga lapha abadlanga abaphethwanga kahle but la bayabhupha labantu manje siyawina thina 4 or 5-0 siyawina thina u-Ivan Khoza ngithumile akuthingizela u-Ivan Khoza ngithumile athingizela u-Ivan Khoza ngithumile uKaizer Mtauna hayi mina ngibhakabhaka mina ezomnyama ngenkani ezomnyama awuthami yabona makunje kurafu ngoba manje yabona ukuthi ibhakani yabalinike into ezinjani akusizi into ezigrand lezi iSundowns yeNigeria yafika shama Nigeria 5-1 sashama Nigeria 5-1 ibhakaniya asayikhuluma indaba yalo uDupreez okay ngicela nje ukukhuluma ngendaba kaDupreez yabona manje uDupreez mfowethu mina kube bengiyicoach hayi ukuthi ngiyamzonda uDupreez kodwa bengizovela nje ngimiyeka ajime bese ngimbeka ebenchini nje kuze kuphela isizini ngoba asiwafuna ama-useless anjengalawo Thami kodwa yabona ke isandawana leli hayi la siyabuya mfowethu yonke isizini mayicala bathi hayi vele ayifile akusiSundowns lesiyaziyo ekugcineni sikuphi kumanje ngizela ngizosupporta iKaizer nginumber 1 mfowethu le ndaba yesoka lena ivesana iqake ngoba most of the time ukujwayela ukuthi labantu laba bakhuluma kakhulu basuke bakhuluma kakhulu ukudliwa kwabo nje hayi mina ngivele ngajabula kakhulu ngoba bayibonisile ukuthi lokuthi iba sizinkukhu thina yibo abayizinkukhu nothina inkukhu eziphelile eziphumile nothina singamakhosi okuqina thina sizobona namhlanje igame into ezokwenzakala la nawe uzoba disappointed abaPirates bonke bazoba disappointed ngalento ezokwenzakala namuhla Khosi for life ibirthday yami namuhla ngizo celebrate ibirthday kuzofa abantu